Rosie, anak ko. Makipurpurdiya kami kaninanang, tatang. Mabaling ka nga umay kabay laing dito balay. Apay ka di, tatang? Ilabahan man kumamanay. Naurunong kami dilalabahan. Yak magmasangon taglaba tapis yan. Di matlulam, di naman ka ba ilang taglaba iti kawas ko. Ibagak pa'y kaninanang, no anya ti may bagana, tatang. Uray sa anin. Among man ninalang mo. Na-Friday tatao. Iso nagsina kami. Kasaritak pa'y nga umuna ni nanang, tatang. Iti kasta, saan ang makaungat kanya? Asino ti imawag, Rosie, anak ko? Ni tatang nanang. Apay ka numanan. Mapanak ka no iti ayanda. Ado ti malabaan akawis na, nanang. Anya? Busy ka no. Iso adi na masango ti aglaba. Ay nawaw, mismo ang nagsukatan na. Di na pa'y mat mailaba. Ay talaga a feeling don day tanga amayo. In short, pobre wano mamirmiraot adon. Mapanak ka di, nanang? Apay pay lang, nangalalaan namot iti kastalaing na. Abangan no makaungat day dyan no sa anak amapan, nanang. Sigurado ada kayo manan ti pabasulan na. Naimbag tayo may karos, anak ko. Nakailad ka laang mati, tatang. Kunak man no busy ka. Talaga busy ak, Rosie. Mapanak kita yan ti kumparik madamdama. Kasangay lang amin itagat. Inimbitan dak. Numaamuan ni nanang tikas tang aramiden niyo. Sigurado ang makaungat manan. Anya ko matibibiyang ninalang mo. Kat malo atawon mo tin sipot nagsina kami. Kita ang kiti malabaan dito eh. Tama pa lang kita yan ti kumparik, ha? Anya? Ang mga numarabyan kay manan ijay. No marabyana. Basta ikargamlatan iti salad ag iti kaus ko. Nalawag ka de. Aywan gaya. Ada ni Lolam iti silid. Nakaturog pala. Agluto kayon iti kanon nyo inton matandama. Agasam man day di akawas ni tatang. Kaslapigadan matay. Buyet! Ay, nakaring kayo matgaya man, lola. Awan ni tatang. Ada na pataganapanan na. Ay, kunak laki di nun ni buyit. Aglablaba. Sika magaya marusi apok. Inawagan nak namin ni tatang. Ilabaak ka numanan, tawan wayana. Sa doon na lang, day tapok. Saan ba nga inaldaw ti pa nagtrabaho na iti garden na? No dadoma, ad-ado pa yan, ti oras na para iti bisyo na. Kasta ka di, lola? Minton sumarunaw, oray saan kan nga umay apok. Agruam day ta nga amam. Ay, kasano na makaungat, lola? Bayam kagungat. Awan lang arudan ti bayaw, awat na kwarta ka na kayo. Feeling doon pailaan. Ti kayat na, kat iso ti pagserbian niyaw. Mala, agtugaw ka tamangal daw taan, Rosie apok. Ay, agyaman ak, lola. Pasensya kan nadanglaan ti may pasangokan ka. Ay nawaw, okay lang, lola. Nairwamak matkat. Ay, madamag kuman. Sa dino ti pagtrabahuan ni nanang mo ita. Nabayag mo to na saan kami ang nagsarsarita. Sipod pimanaw kayo dito'y balay. Makipurpurdiya iti kumari na, lola. Amuyumat ni nanang, nagagatlaunay. Day tamot ti kayat ko kinkwana. Responsable nga ina. Husto tinakunayo, lola. Mala, maganta pa yung mo na. Ituloy tanto ti agistorya, kalpasan ti pandanganta, apog. Sa dino tayo ni Rosie, lali anak ko. Pinaglaban ni Boyet, tatang. Anya? Awan ka no ngamin ti oras tinalaing amanugang yung aglaba. Tabisi ka no. Anya? Awan ti oras na.
Kano nakita kita ang kumpare na ita'y paawid na karakaw. Kunakon kat. Oh, Imposible ngamin abisi. Kat sagpaminsan laang mapan iti garden na. talo at awanan tinapalabas sipod nagsina kayo. Yung pawan lang tama nga tinagbaliwan na. Ay, pudno launay, tatang. Ultimo aglaba iti nagsukatan na. Di na pa'y maaramid mo. Sipod nagsina kami. Niru sila akanayon ti paglablabaan na. Apay anarabian ka, Rosie, anak ko. Nagsarsarita kami pa nga may ni Lola, nanang. Kunak man no nagbakasyon ni Lolam iti ayandaan ti Mijay Bagyo. Inton sumaruno ka no alawas, nanang. Aywan, malagip ko. Husto ka di tinaibaga ni Lolom? Napan ka no ni tatang mo iti ayan ti kumpare na. Wen, nanang. Kasangay ka no ti kumpare na. Agsapaan na pan. Awan pa'y matlat taan nagawi daging gaita. Sigurado ang marabyan mananday jay. Ay, talaga siguro nga awanen ti panagbalbaliw day jay nga amam. Saan matgayam abisi? Ngam pinaglabanak pa'y. Ay, kastalata ka na yun. Ay na, marigrigat lang arudan. Feeling don pa'y laang. Ay, nawaw ti kasta nga ugali na. Sika pa'y lang ti makaambod dito'y balay buyet. Agbakasyon na kiti ayan ti kabsat mau. Ano nga gawin kayo nanak? Majak pa'y sigurado ibagak ka ni ading mo. Iteks na kanto. To'y balay ay wanam mat. Agdalos kay ti parangan. Sinanang met. Kanya ti panagkita yung kanya kaya. Diyaga mo dagdalos. Ambok ti ugalim. Amang ano ti bisyum tumanan ti into na ram. San kayo kaya matanagan nanang? At daman ni Rusi nga po kayo Awagak tono ko umayag dalos. Ay nawaw. Si kagabinan at agdalaws. Apay pay lang at aktakam ni Rusi nga anak mo. Anyan tulangan ti baga ti asawam. Amang ano panunutan na nga agingay ta kitawan nagbaliwam. Kas kaladon iti kasta nga aramidang buyay. Anya kumaita nanang. Abay, bak nang lang nga ti maawagan iti daon. Nang kita amat iti don apobre sa daot Iso nga insi na nakaniladay takasda ta ugalim. Awanin ta do sa nanang. Agrubot kay gitdeng, tapmusan kay amaladaw. Agad yung mawawang iti silpon ni Rusay, lani anak ko. Asino, tatang? Kita amang kitino sino. Ay nawaw. Nimot buhit. Anya nga tati ibaga day tao. Isong bata mo na. Amang ano na pating tibaganang. Hello? Rusay, siga ka din ita. Awan ti anak mo. Napanggim matang. Anya ti ibagam aya? Ibagam to nga awagan nak ni Rusay na makaawi. Sutigad ko makasarita. Ay nawaw. Siguro addamanan ipaaramid mo iti anak mo anya. Dagas ka din. Siga lang aya, dito ti karbangan na amang ipaon iti anak ka. Ay na, boyet aya. Aging gagayam ita kat kasta ti ugalim. Di ka mo't nagbalbaliw. Feeling mo siguro kat don ka. Imawag kayo kano itay tatang. Apay ka de. Rose anak ko, kumay ka mampay dito balay. Sapay makitangdan kami kumakan ni nanang. Nagbakasyon kami ni Lulam. Kahit awan tagluto no kasta bisya. Anya? Kumay kanto Ato ti maarami dito balay anak. Di ka matanagan, papakanin ka mo dito. Sigurado asan nakapalubusan ni nanang tatang. Apay kumasaan? Kasla kayo kano doon. Dagas ay anak ko. Saan kayo kanumat nga grup-rupa at doon tatang? Di mo pinalubusan ni Rose. Sigurado makaugan ni Buliting ka. Bayam taagungat tatang. Kita no maiturod na ti umay dito'y balay. Ay, nawaw. Ay. Feeling don tuma ngamin tatang. Pagbalinan nakit din ababaon ng datao.
Adan to siguro, ti pagbaliwan na rakaw. Ay, awan lat ang muukon tatang. Mano atawanin tinaglabas. Ngam kastalat ta. Ti kayat na, kat iso ti pagserbian me. Ay, dahil sakit din ah. Imbes nga agtrabaho kami, tapno adda maisaang. Saan? Kati kayat na, kat isulaang ti maasikaso. Ha, naimbag kumamot ah. No nagagat nga agtrabaho ijay garden, ngam saan mat. Itay pa'y nga awag ni tatang nanang. Di mo sungsungbatan, Rosie. Agsagana kakit di, tamapan tamakipurdiya tapno adda usaran tayo. Kasano no umay ni tatang dito'y balay? Ay kat umay atag sarita kami itinalapat. Awan to, pa'y ti maitultulong na para iti panagadalyo. Sa ita, ti kayat na pagserbyan nyo. Ha! I-off mo ta cellphone mo, ta agrubatan. Wan nanang. Awan ti oras na agluto, aglaba ken agdalos, ngam adda oras na para iti bisyo na. Ay na, kalukwan day ta. Ay nawaw! Nagbakasyonak lang iti dilimangal daw. Kasto yun tinagbalinan ti balay. Ay, agrain ka man dita si Kabuyit! Hindi naman disturb mo din na nanak. Gawawi ko lang nila. Ay, nawaw! Nabardag ka manan! Hindi talang mo, tala. Ay, nabuyit aya! Nasagom tinapan na kiinom. Ngam dalos dito'y balay di mo pa'y naaramin. Kinahaman di kusina. Ay na, kasla makabulan nga awan tao anang usar. Say plato adang anak sakbayan nagbakasyonak. Saan pa yan naugasan? Bisa nga ron na. Ay na talaga aba umaakon ka. Awan din nagdumaan nyo kanila ni. Nangiwat kay law na yadwa. Awan tinangiwat nga asawa ken ina. No mong dar arabidang buyan. No ay rason na yun. Tapno isinadak na asawa ka na na. Maumamat ah! Sa tupay na inam, maum-umamat na ni tikas na nga arabid mau! Day pagbanta na karingkan, buye. Abay ka din na. Ang tugaw ka, tagsarita tayo dinalapat. Tugaw. May papanitan niya ti pagsaritaan tayo. Anya nga ron si planom iti biyag mo, ha? Saan mo nabaliwan day ka nga arabid mo? Na. Kaslak mo da kasi ti panagkita yun na. Day ka nga arabid mo ti dakas. Kas kalabak nang iti kasta nga arabidem. Ti kayat mo, kat adda ka na yun ti ibabaon mo dito'y balay. Uray saan ka matabisi? Ninanang mo. Di mo latultuladan nila ni nga asawam. Nagagat ang makitangdan, kan amo na ti agtrabaho iti unang ti balay. Sikangay, agor oray ka lang iti maibaon mo. Ultimo aglaba iti bukod mo abado kan aglodo iti kanam, di mo pa'y maaramin. Ay awan na. Lukas na kaakanayaon, di mo namnamaan asublian na kapay ti asawam. Nanang, indulin nyo ka di ti bras ti bado. Kita, may tipan nyo. Inusar ko, edi na minsan ngal daw. Ano, Maya? Aglaba ako ma. Aglaba ako na. Ay, dawaw. Ikaw mampay anak kalagip ka? Ewan at akabayla mo nanang. Samay sa, awan mo taramida ki jagarde. Iso nga aglaba aglata na. Ay, saan ka mapanitayan ti kumparim? Nakita ka nga daarak nga igim na limabas di ta paraangan. Sana na. Ato pa'y tinaskin nga ramito dito balay. Naibos mo ilangan ti kayo. Awanan ti may songrod. Iso mapala man nagkayon to maramdama. Pasabar ko ni Boya. Dito sa alam itay. Lani anak ko. Kat, anya nga'y timbagan na kada kayo, tatang.
Ang mga no pinagsasawan na kayo. Sa amay, imbisim lang siya ka. Saan ka ba yan nagsarita? Kamadlaw na nagsinti kayo ang binagka na. Itaman pa'y. Mas kawa nga rumay. Taniya bala yung Teresita, di kakaasay. Nagdisdis kitar iti kayo nga isong roda. Ita, nalagip mo ita ni buhay tag kayo anak ko. Ay, nawaw. First time. Ang mga nung naka-Amerisin Sapay la kumatatang. Sapay la kumata maamiris nan dagiti pagkurkurangan na. Mas daawak man nanang. Saan mo tin nga imawawag ni tatang? Apay, kayat mo manan ti mapanaglaba iti kawas na. Saan mo't nanang? Mas daawak laang. Amangan kit din hada sa bali nga ibabaon na nanang. Si kakit di matrosi. Iti kasjay atawan ni tatang mo, mga sawa pa'y lang iti sabane. Abi akasta ti reaksyon yun nanang. Awan matimbaga kakasta. Wano, agsilselos kayo kadi? Ha? Wano, mabutang kayo matlaang ang mga sawa ni tatang iti sa bali. Hustuak ka di nanang? Ay, sana. Di kaya aglibak nanang. Ngamin, oray di yu ibaga. Madlaw mat iti reaksyon yung agsilselos kayo. Ha? Sana bale, mapanak to iti ayanda lola inton madamdama. Itulod ko ti pruta sa para kenkwana. Di kay madanagan nanang. Pakumustaak ni tatang para kada kayo. Ne, siga mag-amro sa anak ko. Anya tar aramidom dito balay. Iyad ko lang to'y prutas sa para ni lola, tatang. Ada ni Lola Miteo na ganak ko. Isumat lagayam adina kun ay ayaban nga aglaba, tatang. Da kayo matgayam ang taglablaba. Wen anak ko, kabailak mo, kan awan pa iti marami diti garde. Kunaklakit din na day nyawid yung abalasang. Awan mo ito anak ko. Oray nang iwat ni nanang yo. Diyak mo't pinanggap tagsapul iti sa balay. Numaamuan ni nanang ang nagbalbaliw kayo, sigurado ang maragsakan day jay. Oh, ngata. Sigurado day tatatang. Saan nakanton abirngasan iti don a pobre. Ay, nawaw! Kasta aboyet, aggagat ka ngamin. No amom anawaya kamat, aramidam dagiti rumbang ama aramid. Di mo iuray iti kabalay, wano anak mo. Iti kasta, kat saan da kaabirngasan iti pobre adon. Kang runaan iti amin, saan nakangaisina ti asawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apay akas na tikawis mo, bakla. Ada ka diti parikod manang blessing? Kasla kakit din nga anya, iti dahi takawis mo. No makapagsaw ka manang, kung naman no sino ka matakapintasan mo. Na, adaya imbaga ka na pintasa. Nawan tinasayaan nga ibagam, mabaling ka di, adi ka manakta, ha? Magpili ka iti kawis mo, pilimat atay may bagay kan ka. Hoy, kastoy ti kunada ang fashion, manang. Fashion? Ya, Saan mo ba't abagay, bakla? umabal ka maling ngamin. Anya kay kumati apalak. Day ta-fitted, abadom. Ay, Ay pakpakawan. nako, una yung tikas ng ugali manang. Nagadulang ibagbagam. Intun kuhan, agpus kan tumanan iti Facebook. Nakitak ti atidog a post mo iti Facebook, mare. Asino ngay manan ti dakdakamatam iti day ti a post. Asino kumapay ngay? Teka arubak a bakla a feeling na pintas ah. Anyat napasamak aya, mare.
Inbaga klaang asan na abagay tibado na. Ibaga nakit din nga umapalak ka no. Unay kamutin, Mare. Apay ngamin apakibibiyangam ti kaus na. Katwan tapod numat asaan na abagay ti fitted abado na. No siyak ti sika, idilit munday di apos mo, Mare. Apay ko ma, bayam tabasaan dagiti Facebook friend ko mare. Ay, unay kan, Mare. Kita nagado ti nag-comment iti impost mo. Apay ay adagulit ka, bayam kunak lang arudan mare. No, apay mo't amasapol nga ipos mo ti apay ti karno ba tayo blessy bagay? Tapno maamuan dagiti daduma a feeling day ja abakla. Anya ko mga apalakan ko na. Saan ba't asiksi? Napudaw laang mat. Ipos mo mo't amin ang bakit? Nagado ti makabasbasa. Di ka katimabain? Anya ko mga iti pagbainak. Amumat iti Facebook. Nagadudag iti chismoso. Ken chismosa aman nagibiyang. Awa na. Pag-fistan dati Facebook mo, nukas tala. Ay katbayam I-delete mo gid din. Urean niya pa'y tibagbagam. Saan ko nga i-delete no anya man ti in-post ko. Period. Ay lawaw. Kita ma. Ang mga no ipos naktumat inton madamdama. Nay, anya ti sirip-siripom di tanan na banjay. Kasla da basol ko kada kayo Ay, agtataol nga minti asok. Isu ang nagsiripak. Dakis ka day, blisay. No kasta, siput-siputan yung gayam tigaraw ko niya, nana. Ay, saan ba't? Naira na lang ka nagsiripak. Bakbakitan kayo mat at chismosa. Ay, awan ba't siguro tidakis na no nagsiripak. Taparaangan mi mato'y nagnaam. Amok dagitan nga style yun, nana. Kasta kati style dagiti maritis akaaroba, Mahilig da nga agsirip-sirip. Anya di ko nam na Banji. Pinagsasawa na ka naman ng blessy tayo. Wan ka rod bakla. Ay, hapo. Nagsiri bakla ang itigate may nagtataol ti asok. Kaya't ko amakita no asino ti limbabas. Pinanuno na kit din ang maritis na tao. Ay nawang. Tukas nga ron. Nalabit asik ka tidakta kamatin na abaket at chismosa iti Facebook na. Nagpost pa'y gayam iti Facebook. Katuan man. Tunggal adda iti kaapa na. Masapol nga ipos na iti Facebook na. Anya? Kat na sigurong ala ti simpat ka dagiti Facebook friends na Binasak nga ron dagiti post na ay na. Feeling victim manen ka dagiti post na singkang. Nagsimple na ba? Masapul nga i-post na? Ay, diyan ka man na mo iti na itakaruba tayo na. Post dito, post ijay. Amu naman nga adu dagiti makapasbansa ka dagiti post na. Hindi palagsagtang man. Umay ko isubli na ito gabiyon abinulo ni Tatang, manang Odessa. Mabiit na ang bakla. At daman sa ludsudat kan ka. Anya tayo tamana. Nakitam ka di ti impos ni Mari Blessy abakat at chismosa. Wan manang. Saan nga taan ni Nana Vanji ti dakdakamatan na iti post na? Husto ka manang. Ninanawan dya talaga. Kunakon kan. Limabas ka nung gamin ni Manang Blessy iti paraangan da. Kitgaputan lang nagninawan di ang nagtaul ti aso da. Sinirit na. Hindi kwa. Nagato ka noon ti bagbagana. Ay, naglukon day ta a Blessy. Sinirip dalaang, ikan namagtan adagos, iti dakos akay papanan. Mapanak iti ayan damari Odessa lakay. Abay mo na Mapan mo man istoryan. Ti may papan iti bakit nga impos mo iti Facebook account mo. Di ka agsaw akasta si Ricardo. Tadi mo ammo no anya tinapasamak iti dayjay nga aldaw. Saan mo nakita? Isuasaan ka ngagpakalaeng. Uray saan ko nakita? Amok anina na vanji ti dakdakamatum iti dadyapos mo.
Isulang ba't tiba kita karuba tayo Wan! Isulang ti bakit akaruba tayo amarites. Lima basak lang iti paraangan da, ag sirip-sirip kit din iti gate. Saan ka di akas di iti aramid dagiti chismosa? Inikamanen, iti dakis akay papanan ti panagsirip-sirip ni nanay iti gitna. Nagsirip lang mo di tao. Masapul pa lang, ipus mo iti Facebook. Malauston! Agsardeng kan! Tunggal adda ti kapaw. Ipus mo adagos iti Facebook. Di mo ammo, nga iti kastangar aramidem, kitsi kamot lang ti mapataksan. Oo, nabiyag kamot Mari Blessy. Adamanen ka apa man niya. Kasano nga mo, Mari Odessa? Kasano ko maadyak maamuan. Kat impose mo mat iti Facebook, Mare. Nalipatam samatan a Facebook friend ka. No nakitam lang, Mare. Sirip-siripon nak ni Nana Banjay di limabasak iti paraangan da. Normal laang mat, Mare. Uray siyak mat ano ag taul ti aso kat ag siripak mat. Kaguram samot ten amin nakaarubam. Masapol pa'y nga i-post mo iti Facebook. Wan tadakas mat yung ugal yun da. Saan anasaya at ti kasta, Mari Blessy? No i-post mo dagiti simple asaan nyo ang nagkinaawatan iti Facebook. Sigurado asika ti madaksan. Anyan tulaangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa iti post mo. Saan to mapasamak dayta, Mare? Posible ang mapasamak dayta, Mare. Aglalo pa kat agsasaruno ti post mo. Sigurado a panunutan dagiti makakitkita asika ti ayan ti parikot. Nakamisot kamot ang nagawid bakit? Abay ka di. Kagurgurak dayjay Mari Odessa. Anyat na basama kaya? May samat gaya mga ginlalaing. Ha? Sir-sirmunan nakit din iti tersena na itay. Sa anak mata dumaw dawat iti advice na. Anyat imbaga na, apagsakitan tinagam mo aya. No apay ka no akas jay ti post ko iti Facebook. Mabalin mat nga yan friend naklatan no di na kayat amakita dagiti post ko. Ay nabagay. Nadangamin ti kapam. San amasapol nga ipus mo iti Facebook? Apay, makatulong ayat agit a Facebook friend mo. Anya kansa. Putno ka di tinadamag ko na Vanji. Pinagsasawan na kayo kanuma ni Mari Blessy. Wan nga Rod Odessa. Damag ko ka nagpost pa'y ka no iti Facebook. Wen, nag-post na na. Anya ayat ti husto na pasama. Nagsiri paklaang ba idinanggag ko nagtaul ti asok. Yak mo impagaro paguraan nak ni Blessy. Gapulaang iti dayjay. Normal lang mat nga agsirip tayo no agtaul ti aso. Talaga mat ni Mari Blessy ha. Uray simple aba nag-big deal kan kwa na. Sensitibo ti kumarim Odessa. Wen nga rod na na. Imay dito'y tersenak idinaminsan. Iso anak kang nagpiman kanya. Gusto makide. Tamagan no iso ti pagnakman na. Adamat man ang timpo si Marang Blessy, Marang Odessa. Palag ko nakit, si katidakta kamati na itipos na. Ay nawaw. Anya apos. Awan mo't nakita. Ang mga nuin unfriend na ka, iso di mo nakita. Ato yo, kita yun. Plastic ako mare. Kuna na mo't itipos na. Si kalang metamok ako mari na. Ay nawaw. Imbagak laeng asaan anasaya at nga agpost iti Facebook no adda kaapa na. Panunutan nan a plastic da tao. Ha? Di na mapanunot a concern laeng kankwana. Kita yun ma, kat ato ti comments itipos naman na. Kita yun. Iso siguro at ipagragsakan na. At dalabasit asaan ang nagkinaawatan agpost kit din adagos iti Facebook. Ay nawaw ti kasta nga ugali na. Nakitak ang naggapo ni bakla dito'y ayan mo, Odessa. Ka, anya kumaita, Mari Blessy? Best friend mo gaya man ni bakla niya. Aging ga ka di ita kat nasakit tinakam mo kanyak, Mare.
Nag-post ka pa iti Facebook. Plastik ka nga men. Wanan, dakes kamin. Sikan tinasingpet, mare. No amok lang nga kasta ka. Sa anak lat ako man anak igaygayam kan ka. Anya launay ay ati pagsaksakitan tinakam mo kanyak. Katpud no matiim baga. No daduma, uray basol mo, agpos ka pa'y. Mabalin mo't adiretswan na kami. Tapno solbaran tayo adat-da tayo laang. Saan amasapol nga i-broadcast mo iti Facebook. Mabit lang bakla. Agdadara sa mga blessing, ape, ya. Sip-sip ka mata niya. Ha? Namuam lang ang nagapa kami ka ni Mari Odessa. Kanayo na matan ti mapmapan iti ayan na. No ti pampanunutem, kat agawak ni Manang Odessa keng ka. Kamalita mo Manang blessing. Kamin, si kamot laing ti makagapo, no apay nga umat adayo ti kumarim ken ka. Post ka nga min apos, uray basol mo, agpost ka latay ti Facebook. Anya? Ita, nawanan ti baga, di ka manaktak, tada tinapatek, apag na. Daytoy ti may bagay kan kan. Amay ko, impatan ti buhok ko, amay ko, magkaumak ka. Lumaban ka! Ay na, aglablas ka na. Ano tasubil mo bakit? Agdardara mo. Juan, takinabil na ni bakla. Susapo, pimuskol tasubil mo bakit kamamot? Kunamlan asino mat na dya tao. Ay katadda siguro ba ng atin na ibagam? Adi na nagustuhan, iso akas na. Yapo, agturo ka, tay pakitakin ka. Anya na itang ipakitam. Kita ti comment ti may sa Facebook, friend mo iti Facebook. Anya ti kunana. Dengkem tao sa saan ka mat ang ibusan iti reklamo? Amangan mat musika ti ayan ti parikot. Nagado nga ipupos mo iti Facebook. Di mo sama ngamin amo ti makibagay. Iso akas na. Kasta ti comment da. Ay nawa, Huh. dami account. Amangan mat nun ni Mari Odessa dayta. Rumuat ka dita, Mari Odessa! Oh, anya ti masapol mo, mare. Sikat yakin ko kwa iti daytoy adami account. Saan ka di, Mare? Na, di ka agpabaso lakas na, mare. Saan asyak ti akin ko kwa iti dayta a Facebook account. Kaya't mula ang namin ti bumalas kanya. Sardengam ngaminen ti mangipopos iti kumkumporme, mare. Kunak tumag ngamin ka. Sika ti nakakaase no ipost mo amin iti Facebook. Sikan tulakit di ti pagsasaritaan dagiti chismosa no kwa. Agin-agin ka pa ilaang. Ta ipilit mo pa'y. Saan asyak day ta kunaklangarudan? Nalabit ana umamutan dagiti Facebook friend mo. Iti mapan mo ipopost. Iso akas ta ti comment da. Na, bakit? Diyak ba't tan makita ti Facebook account mo? Awanan in-delete kon. Ay nawa. Apay man. Tapno saan akong amay lawan nga gipost iti kumporme. Kunak ba't nga i-delete mo laang dagiti post mo? Nasaysayat mat lang. Nuawan pa iti Facebook ko. Nakababain launay. Nagaduti na sasakit a comment da. May katanong sama. Asino nga min tinangibag nga i-broadcast mo iti Facebook? Naimbag ko ma. No pagadalan ti ipupos mo. Saan mat? Tapuro pa ng dadaal iti tao ang nakaapam. Unan! Di mo ulit-ulitan. Nagsakit lang arudan tirik na karkarwam pa'y man. Anya manen ti isyong itibiyag mo, Mari Blessy. Sanak nga imay tapno makiapa, Mari Odessa. Imaya, takayat ko nga'y pakamukan ka nga in-delete ko ti Facebook account ko. Gusto ni Ricardo nga asawa. Kan husto ka, Mari. Saan gaya manasaya, tinaramid ko. Ay nawaw, addan samot na kaitugtugam, Mare. Ay, awan mo't, Mare. Namiris ko lang adakas gayam no i-post ko dagiti saan tayo nagkikinawatan. Tado man ti makakit-kita. Kunak tumo ngamin kan ka, Mare.
No adda ka apam, saan ang masapol nga i-post mo? Private ko naman day chay. Sulbarin nyo adakda kayo. Tanya ko matiang mo dagiti Facebook friend mo. Kat makibasbasa dalaang mo. Wan nga rod, Mare. Ken may samare. No amom abasol mo, agpakumbaba ka. Saan ang masapol nga i-post mo ti amin? Taado dagiti feeling attorney iti Facebook, mare. Kung makita dagiti taraken mo akalding iti solar tayo, normal na kay. Ay, kit bayam ida Apa yang amin ay dagita kalding ko, tibang bantayan ba kay? Kasano, no napanda iti solar ti kaaruba? Sambit siguro. Kunak tumangamin kan ka nga ipagud mo latan. Anyala una ti pagdanagan bakit? San ama pukaw dagita kalding? Tamo dati pagawilan da. Ay na, talaga anatangken ti ulong. Maan-ano ngamin aya, no si kanti mapan mangala iti kanunda. Adda ayamet ti ulo analok niyang. Ay na dinakman pilosopon si Kanorman. Amumit bakit? Tak-tak lang. No ipagod ko dagita kalding. Nagado aluot dita. Isuda metin ati agsapol 3 pilyon dati kaya da. Kasano no makaperwisyo iti pada tayo aman nalon. Wano saan ang mga nudumanon da ijay sentro. Di ka di madalagan bakit? Binirin kumit ana imbag dagita kalding iti agsapa. Anya? Naimbag abigat mo, Mari Rosa. Kastamat ken ka. Nasapa ka met, Mari Marcia. Ay, mapanak itigar din ko, Mare. Sika ngay, saan ka kadi mapan itigar din mo ita? Ay na, aglabaak pa'y, Mare. Umunak nga rudon, Mare. Agsibugak pa'y ngamin. Ay, wana, Mare. Nang runak at saan ang nagtudoy di kalman. Wan nga rod, Mare. Mala, danunan naktulatan ijay. Wan, Mare. Mangala akto iti meriendaan ta. Ay nawaw, daita kati kayat kukan ka, Mare. Sige, agpatuloy ak nga rudon, Mare. Tapno saan ka mat amataktak. Sige, Mare. Agan-anad ka. Ay wow! Apa dagita kalding Marcia anak kau? Kanay, kapitpitak ka ba yan? Nan ano ka? Ay, naimbaglangan tayo may kayo, tatang. Kinanda gito'y akalding timulak. Iso nga pagod kukit din, ah. Apa yung garong nga impagod mo pa ilaang? Inaabog mo lang ako man Nakataray nga ron ti daddo matatang. Iso at lula ang tinaypagod ko. Ano nga ron dagita? Saan tayo mga mo? Nga sino ti makinkukwa ka dagita kalding? Wan, santay nga ammo no asino ti akin kukwa kadagita kalding. Iso nga itulod ko ija barangay hall inton madamdama. Anya? Wan tapno ammok no asino ti singirek. Agruam dagita ang mahilig amang ibulos iti tarakenda. Umunakan nga agawid tatang. Mapan ko lang itulod dagito'y akalding ija barangay hall. Agreklamo akmatlaang kan ni kapitan. Saan ka kadipay ang mabisay? Saan pa'y matkit di, tatang? Ngam, sigurado ka kada. Ang maguyod mo tatalo akalding. Ay, nawa. Kabailak, tatang. Nabailak tupay akinamat. Ida itay awan kayo pa'y. Nay, kapitpitak ka pa'y mag. Ustukit di, Tapno makita ni kapitan ti perwisyo nga inaramid dagito'y akalding. Saan lang anam na minsan ang napasamak ti kastoy ka? Alang nga raw, umunaan raw. Agan-anad ka Ay nawaw. Si kamat gayam day ta, Mari Marcia. Kunaklakit din no asino itay ti sumungad. At damat guyod-guyod mo akalding. Ay, awanan, Mare. Awanan, timulam akamote. Kinanda gito'y akalding. Anya? Naimbaglangan, Tanasapak, anapan itigar din ko. No saan, ang mga no nakataray matan dagito'y akalding. Ay nawaw. Kat no awan pa'y naramraman ak kadagitiin mulak akamuti. Ay, awanan tinamnamaam nga agbagas, Mare. At to'y tiladawan ti garden ta. Talaga pinicturak, tapno ada ebidensya. Adamot lang in video. No kasta nga rod. Urayan nak, Mare. Urayan nak, taagkuyog ta ang mapaniji barangay hon.
asan, ngam awan pa'y matdagiti kalding atarakan mo, Norman. Ay nawa. Apay ay adagiti kaldeng kuti bantayam sa kabitang. Siya kun ti madanagan lakay. Anya ay ti pagdanagam una kan. Ay, jak man mo, ngam sabali tagparparik na kanya. Bisin mula yung dayta. Sigurado Umaya ka pa, tag merinda ta pa'y bakit? Sa anak pa'y amabisin. Kat no kalkalpas ko lang ang anangan. No saan na ka mabisin? Nalabit nga epekto ti kapiday ta. Siyak nga rudin ti mga... Kumusta nga ba si anak ka? Namuan nyo ka day. No asino ti akin kuko iti dadya kalday. Saan pa'y nga ron, tatang? Nagrigat ti mang sapol. Uray nagpost da kapitan iti Facebook. Kadwan ngamin kadag iti kalugaran tayo katawan mo't cellphone da. Kasano pa yun dayta? Ay, dayta nga ron, tatang. Naimbag kumamot no sapulan ti akin kukwa. Tapno nabibit amaamuan me no asino ti singiran me ka ni Mari Rosa. Ang mga kikino na bisinan dadya kalday. Adumat ti ruot kan bulbulong iti asidag ti barangay hol, tatang. Adu ti kananday jay. Ti parikot laeng no awan ti umay mangala. Bakit? Naksayan iti talo ti taraken ko kaldir. Anya, Nalabit nga da nagtakaw. binilang mo ka di anasayaan. Wen, inulit-ulit ko ba Kit talaga akurang iti talo Ay nawaw, sa dino nga tamot tinagturungan dagita akalding. Sigurado kinuso na daan dagdag tatakaw. Bakit? Nakin asapulin ta dagiti kaldir. Ay, tangken ulo ka ngamin. Yeah. Anya nga ita, si kamot lang ang tigkakaasi amang sapol ka dagita akalding. Mabalintiag sa ludsod na Melsi. Kanya ti saludsodam, Norman. Sa ludsurit po man no, adatilim mablabas akalding iti palaangan yo. Ay, wun nga agpaisaw. Nalipatak matan ka imbaga kada kayo. Ha? Andati nalipatan nyo kain baka? Nakita ka guyod-guyod ni Marasya ka barangayan tayo ti kalding yaw. Hindi na minsan nga aldaw. Ha? Anya? Kapitpita kay di limabas iti paraangan bay. No kasta. Ang mga rakit di no pinaltidan da kaldiyang be. Wano, ang mga no na ilako da. Ay mapan kalangan iti ayanda tamapan mo sa lutsudan. Saan kun akin nasarita iti limabas iti paraangan bay. Tamadlaw mo nga agdardaras. Amukon, bakit? Ay nawaw, anya ti ammom lakay. Amukon no asino tinang niguyod iti kaldiyang ta. Asino? Ni Malsya nga kalugalan tayo. Ay nawaw, an-anwan na ko ma. Ay kit ang mga no inlako na mitay Imposible mat nga aramidan ni Marcia ti kasna lakay. Saan mat nga agrupro pang agtatakaw di tao. Wala, saan nga aglup-lup ang agtatakaw? Ngayon, adati nakakita kin ko, ana. Anya? Ay, bakit? Agpili, sakta, mapanak ka di balangay, hul. Mapanak agleklamo. Ay di ka ko magdardara sudos lakay. Kasaritan pa'y ni Marcia Ah, ay, awanin ti lumbeng ang pagsalitaan, bi. Nalawagin ti amin kanyak. Nagawid ka mat adagos lakay. Kunak man numapan ka iti barangay hall. Wen, naggapu ka di balangay, hul. Nakita nga lo ti talo akal diyang ko na ipagot iti sangwan ti balangay, hul, ya. Nukas na. Ijay tinangipanan ni Marcia. Wen, Kinasaritam ka din ni Kapitan. ti ako na ni kapitan kanya. Pit impanda ka no ijay, ta nakapildi iti mula. Ay, day takit din. Day tati bagbagakan ka, Norman. Isuasan ko nga inyawid, Saan pa kay nga amo na kapitan, Ako kuwak dagi di akal diyang. Saan ko nga impakaamu. Kat inyawid mo kuman At nakalatan. Ulay ako kuwadan dagi di akal diyang. Agsubli kakit di iti barangay hall. Kasaritam tumatlaang da Kapitan. Tapno malpasan day ta aparikot.
Hey, si kamat gayam ti masalaw ko iti dalan, Marcia. Apay ka din na Marce. Hey, kinasarita na ka din ni Norman. Ha? May papanitian niya, nana. Awan mo tiyam mo karumbang nga pagsaritaan me. Naibagak namin kan kwa na, nakitak aguyod-guyod mo ti kalding day, di namin sangal daw. Kit makaungat si ka. At hapon dati na kaumaw. Anya? No kasta, kalding gayam da Norman ti inpan me ija barangay hall, nana? Ah, barangay hall? Wan, inpagod mi pay lang ija barangay hall, takayat mi amaamuan no asino ti akin kukwa. Kinandamat nga min dagiti mula mi, nana. Ha? Husto tinangagyo, nana. Adda ija barangay hall ti talo a kalding da. Uray kaskasano, saan ko apaginterisan ti saan ko ako kwa. Ada ibagak ken ka, Mari Rosa. Anya day ta, Mari Marcia. Ammo kon no asino ti akin kuko kadagi ja kalding, Mare. Ay nawaw, kasano anam mo, Mare? Nakasaritak ni Nana Marcitay. Napan kano ni Norman akalugaran tayo iti ayanda. Sapsapulan da ti kalding da mapukpukaw. Nukasta, da Norman gayam ti akin kukwa kadagi ja kalding. Waan, agkuyog ta amapan iti ayanda. Tanasken abayadan da ti pinirdi ti bulos a kalding da. Damar siya ken Rosa ti sumungad lakay. Jesus, amangan no na amuan da kalding tati intulog da iti barangay hall. Nalabit akas ta. Siya kantak sumango kadakwada. Ni, apay asyak ti ibon mo. Kalding mo dagi jay, saan ka di? Naturturid ka nga, minangamtis ya. Ay saan? Sikat ti sumango kadakwada. Eh. Kunak tumot ngamin, amapan ka iti barangay hall. Tapno malpasan ti isyo, ngam agpatangken ka ngamin. Anyang nga ti baga kadakwada. Ay kat dumawat ka ay iti pamakawan. Kasanundo kasuan data. Wendo pagmultain data. Ay kat diskartyam a. Anyang arud ngay, no adumat piman ti pinerdi ti kalding mo. Anya ti masapul Rosa. Marcia. Nadamag mi a kalding yugayam ti inpan me ija barangay hall idi na minsan nga aldaw. Ha? Amuyo mat nga da kalding yo ijay. Ngam apay nga diyo pay laapan alaan. Ay. Di kaya agpabasol akas ta. Tawan ti pamanek-nek yo akal diyang kuti ng pildi ti mula yo. Naa, Anya ka ti amok. Amangan met no basta ing guyod yula yung ti kaldeng ko. Tapno adala yung ti mapabasol yo. saan kami akas ta klaseng ti tao, Norman? Oray kaskas ano, amumi matlat ta ti makonsensya. Ngam no kastagayam asaan ka amaala iti nasaya at asaritaan, agkikita tayon tulangan iti barangay hall. Day talaing gayam, sanak amabuteng. Ay, gusto daytan, Norman. Aglablabas man ng tangiwat mo kuna, nay. Imbes ang makisarita ka itinasayaat. Saan? Kasi kapay laang tidakas ti sa una. Ay unay ka, Norman. Di siya ka kumati si Mango kadakwada. Apay kumaasya, kat kalding mo matdagita. Anyang arod ti ammo. Kas na ko nakitayin, awan ti pamanek-nek na akal diyang ko kinangan itimula da. Kasano no ingguyo dalayang, tapno adda ti mapasubo. Naa, panagkunam ka di kat maaramid dati kasta. Anya nga iti ambong bakit? Nakita mo iti napasama. Saan? Ngam amom apod no ti ibagbaga da Marsyaken Rosa. Kaya't mula yung ngamin amay pabaranggaya. Ay kat no iso ti rumbang ama aramid. No iso ti pagnakmam. Apay kit din asaan. Nagapuak iti ayanda Rosa kan Marsya. Kat adda impakita na aladawan kan video kanya. Video? Wan, video kan ladawan dagiti kalding mo. No kasta. Wan, husto ti pampanunutam. Adda ebidensya da akalding mo tinakapirdi iti mula da. Hindi ka mo, amangan kit din no nabuya mo ni Kapitan Dayjay. Anya? Saan? Diya kaya't ti mamultawin lumabalod. Dayta,
Dahil ta ti ganabon ti tao anatangken ti ulo na. Awan ti denggen na kasao. Malungamin ay te kasapulan nyo, Rosa. Agbayad akon. Ibagayo lang numano. Ay saan? Pagsasaritaan tayon to, ti may papan iti day taabanag, ijay barangay hall. Masapul ka di nga ijay barangay hall. Wana, tapno mangag ni kapitan no anya ti mapagsasaritaan tayo. Tapno pagadalan matlangan, dagiti padam nga responsable.